En fai vai no fai tau ina tu mo tātou. Ai au maina i le whaniliunga foi le o NIV, o le New International Version of the Bible. E whapea lana na fai tau ina. But glory, honor, and peace for everyone who does good. First for the Jew, then for the Gentile. For God does not show favoritism. E whai mo whiau o le apostolo Paul. E manino hoi o le apostolo Paul. O le vi inga, ma malu, ma le manuia. Vi inga, ma malu, manuia. E whai whai mo tau no toi na me e to. E umane nei vai aso tau no toi. Whai maa mea tau no. Vi inga, ma malu, manuia. Glory, honor, and peace. Pawala ko tau fishing na la vela titi la malu. Ora manuia. E masani au na fa liwi na fa sa mo blessings. Prosperity. Masani au na fa liwi na fa pena. Au ilai uia la apostolo. It is rather peace. Manuia filemu. Ora winga la, pero fa pevo. Bi inga mo manu mo filemu. Glory, honor, and peace. Me alofa ye ton mo le tu. Oi ave ye me alofa. Oi le folo ina me alofa. Is it for everyone? Ni me alofa mo le la lolangi a to ko se. Bo ni me alofa ngata ina lo tu. Akimo. Bo ni me alofa ngata ina lo pa inga. Ai no fe fe au. Ngata ya ino o ngata to a la fotu pe do lotu a bi inga mo le mamalu mo le manuia ya te ilato uma oe fai ya mi ole. I think it's a question of conduct. Me le tu ya apostolo ko o me alo fa me le tu e le so ona ave se tangata le so ona ave se tangata. O mea alofa le atua e awe le tangata a mio le lei. Pengo fie e le awe se tangata au le lei. Not necessarily good looking. Awa le afu e la ma good looking ka le sa aulami. Le awe se tangata hoi lea e manea na uku. A tautala mai te iau sua malia mo kako whikangisi e fua. Pe tatou titeri e fua i anu. Necessarily for those who have those kind of gifts. E manino pe ala upu vai atu lamata. E se le kilia o la apostolo. E le inoa ko la me na ka milo i fu sai. Le mele fana i le u la apostolo. A e a miole. O me a lo fa le atu mo. Glory, honor, and peace. Prepare yourselves that these things will be yours. Pe a fai e te a miolele. Pafsinio la mea ta ora miolele. Ese la miolele ko tau tala i ai whenga inga tuai. Male whenga inga fau. O le a miolele o tau tala i ai whenga inga tuai. Aua e te whasi o te tangata. Aua e te muri lua. Aua e te ngaoi. Aua e te mori mau pe pelo i le lua te tua oi. Aua e te mana oi mea le lua tuai. See, the whole conduct issue in wharenga tuai, it has to do with discipline. Ole mea ale tua na tuli. Tuli ale tua i wharenga tuai le mea lea, i sao sa mani is alright. Le nua le tua awa. Awa whai le mea. Le nua le tua whai le mea. E va vao mai le langi e le atua mea e tau whai. Ma wha sao mai e le atua mea e le te tau na o e no. A ke lai tatu whapeane, o mea nei e le atua na ala na fola e ala i toka maane na
ia mos. Ia se mea na mafua mai i le ita o le atua i lona lu. Ia se mea hoi lele a o i na ita ta mama tina i lona atali i lona pine wa mio ma lea so. Au ai te angi papo manifane i aso, manifane i aso a tole nei. Au ane e toi whaia le a mio le na. Au ane e toi tautala i uku na. E peia e ala na babao. Le anga ua ita le matua ua le anga le mea o whai. Whai on tātou papeane mafua na babao e le atua le ngā oi pasi o ki tangata muri lua mea uma ia. Ai ua tō asa le atua i lona lua. Ala ku moni lau so. O le tula whono mpapa maa i le whenengi tuai. O le mea lofa le atua na abatu i lona lua. It was a gift. O papa maa le tula whono. O mea pa ia le atua i leso o na apea e sisi nuku. Se i vanga na o le nuku wa ia whiniwhinia. Israel o le nuku na whiniwhinia le atua. Aveloa ia i mea pa ia le atua. O le mea lofa le atua e ala ino nā lofa tunua. Ana lea lofa le atua i tangata ia. Na te le tu wina i ai lea a fua e sabani ai. O isi anu. E lei matua ama tau tele i ai le atua. Nu esi. E lei matua ama tau tele nu whapapau. A le nu le. Na matua fua ia i ai le atua le na mea lofa. Papa maa, Mose, Israel. Le alanta to fita wina i le whenga ina tuai. E le se mea mai se to asao le atua. E le se mea mai le ita o le atua i lona nukua wa o le atua i le ita i sona nu. Le ai o le mea lofa le atua e ala i lona lofa tuloa. Le ala mo avea i mea lofa le atua e whai ma mea lofa mo i tātou uma. Lona wiku. A whai asa ili se whawai o le mea i mo le a mio le nei. O na tātou wōlea i te tala le leia Iesu Keriso. O le tala le leia Iesu Keriso e le o se tala e wha a pito i le mea ingoa le ola talitonu. Le ai, o le tala le leia Iesu Keriso e ao fia ai ma le mea ingoa o le ola whaatino. There is a lot of Christians that actually are driven by the thought and the belief wa lava matotoele maliwo Yesu Keriso o te orai. That is what we refer to as cheap grace. Ua tau mo fie tele e lofa tu noa le atu. O le lofa tu noa o Yesu Keriso male atu. E ala i te tali suanga pa ia lea. It is not something cheap. It is something that actually requires us to behave likewise. Amen. I am saved. I'm okay. My Lord has died for me. Therefore, I don't need anything else. Etamaloi roya Alvin Rockness. Lesi leta ngata fia tustusi ana tustusi ngai winga ia fio ngale tu e papea no. But my Alvin Rockness. There are no conditions to God's grace. God's grace is free. It is absolutely unconditional. But the only problem with it, it comes with consequences. O le arofa tu no le atua. Sa o ai le inyo na saisi ai tianga. E le whapese I waka nawa awewe mita mita iutea. O na whatua e sao le arofa tu no le atua. No. Sao umai hata mato. E le se I whape awewe misi senior malo Amerika. O na whatua eligible le oi le arofa tu no le atua. No, it's unconditional. E le whapese I longa ya mama. Absolutely. Paua le whawhita uli o le arofa tu no le atua. It requires us to behave. Behave likewise. Mena o tala yai na
Paulo le kale se Roma. Fia tele o tau e. Ulu whare i maru. Fia tele tātou e whai wholofolang. Fia tele tātou e la whai a Iesu, ma le tāi suanga pa ia, ua lama lea matutoi, o te sao ai o lui e whāwhau. Eau zoi. Te inga, ma le mamalu, ma le manuia ia i lātou uma o e a mio le lei. E mana o mia Iesu le tā mio i na ia le lei. E mana o mia i le alofa tu no le atua, le a mio alana whanau ina ia le lei. O lata tala le apostolo Paulo i tangata e toa lua. O lesi i tuolo i tangata i utaia. O lesi i tuolo i tangata e sene ai wha ingoa o tangata Eleni. The Jews and the Greeks, sometimes they are being referred to as Gentiles. Jews, Gentiles. Pena otu. Whai mai tangata i utai. Nā o mātou ai a mio le lei a o tau ai a mio manea. I utaia i tangata esi. Nā mātou ai sao le grace o le atua o tau e le ai. Mai Paulo i whai unga. Nusi ne tātou whai tau i. Vi inga male mamaru male manuia ia te nātou no e whai a mi o le lei. Mua le i utaia. O na so le male eleni. Uma no le i utaia. So male eleni. Eisa. Eisa e o whanga fantasi e tangata ia i lea. Ma whatu no le atua. Ma maua le manuia le. A wae le whaaitonga ina e le atua ni tangata. Le atua. O le atua e le whaaitonga tangata. E lanu whatasi uma i tātou i lo nāma whatunua. O le tānsonga po ia le atua u tātou sauni nei. O le tātou wala i mālo lea. Ma le mea o whaia mō lona rangi atoa. E nisa o tātou e masano talo ia manuia a tali i mwhanau sa moa lo i te whao taua. Ai le mana tua nei tangata o tau mwhanau sa moa. O na uwha peane le. Oi, le lala au talo mo suru a tali ila i o i taua e whawhea tangata lala sa unilo a tali e whana i whana. O ai ana na whanau. O whanau uma o whanau le atua le karesi ai. O ki tā ofi o tā te talo. Ia whaina tā te talo mo te talo kerisiano. O le te talo kerisiano, le tuai, au mai le while mui le laloranga. Ina ia while mua i tangatau, cross the border. E leni, i utaia, Sapani, Amerika, pae, uli. E anga o le atua e le whaai longa tangata. Ia te ia re ki inga, ma le whamanu, nei mai au i le whamau. Amen. O pese tasi se lau nima sukuru matonu. Well,